رمضان هل هلاله فاستبشروا بطلوعه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوعه شهر العبادة والتقرب والرضا بقضائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى الدين. أما بعد إن أفسنا السلامي هل هم إرغوير سجرا درا سجرا وفو سجرا كنغتي نبانو ميهو هندورا نبانو ميهو هندورا السلامة مكولن غمو أغوندن نغوري بيري matkan irsalan abun kuna ngati irgore hinzanta da jalsa kan bisara idna bore fongandi bani cecen wondo harai bora ma hagweda ngwarai kanyan iga funda tare kigadan konkora wal kolbora wa khasatan ay kanyan iga han kanyan igwanda gas igwanda sikiri bobo me haura deja borai inwarai shin harai igaba wadi hinna gwaninga kan ba masala irman to aga boraye ga mashrub sikir bobo consommer babu ramanti sikir doru koi a gwanda haye kanyan akan da borse yadin mono barana gas kuga da ngundara haye wo kul makaga margu borwane gundara watu foyan borma haye kanyan ni gogade igite bormi dai hamni gateji ni gadi kan ina kuler kuga da ngiga kuler ngani kuga dangara kulero din mantin wari no kulero din manti ingat manti jino jiwo igate wani iminge sikiro dinga moro wala ngai hayake ga dan ara kanga nan amate wo kan no ne ba citron wal freeze wal hankanno ina wodin dan kulu dole no ko ina kulero me ga hima wodin dalle mu ni gaba dole no imu kuler kuga dangara kanga nan ama himanda ni seni madi kan nanga lemo daino hayedin igite no wani fa dini te wani wati din ni ga kaga be mana a wani testo kan dinna da kan dena bon tabayan wani ga mara ama himanda haya kan ine da lemu harino ama himanda lemu hari da bosai har na muhimman da bosai hari da warau har na muhimman da warau hari tabayin wujina dina wadinka ibisa watin no dole me ye kaga kulero mu bare a muhimman da warau kanganan dina hijandi dina dan jenera warau dai non goga din gine to kulere din mantin wariyan no ki gada kulere din igonda dorandi to ni hinna ne ya nina kuler da kan mantin wari no ihin kanta nina sikir dan ibobo nina han ihin zanta ne ya manti niga windi no ni sai sport ni sai haipul nina wari iri yan kuga da ni gundara ya dinga borai imate lakkal hayedinra gazu kuga da yan aidarra da kan mantikar danna mai ce illa baira irga kan yan irgo gate shi yanga han irgi bai ifo ma gano ifo no ga ganji dale muno kanin sai ni mu ko gille mu dai ga ka imatin sai le mu harifu dale mu kainano di bero no yadin mono
da warau no ni gaba ifo se bisko ga warau bumbo dai kan ima bakan ni walima zargandi ima haro sogun se ni madan nasi kirkaina kan ganan amma mansi waliyu wala an kan himan da wodin kan ganan ni sa haddida rusi kromo do harai nima han niga ma akani o ga bisa hayewu kan wore gote kani o manga do hare dan rusi kro do hare den wodin se wodin borga kulanda gumo ni wone ngware da yadi mono irra burbo ban gono kan igonninge sport ki gote wa khasatan bore kan jine koy kaina doctor ni da sport bore kan jire man koy bum moy igonninge sport kin gote bore kan sige sport zaman kora wora kaina porkur gonninge sport kan luma gote me haw hando amani hima nima sport dinka borbo boyan ya sport yi iga sabanda tarawih lokaci da tafsir jare lokaci borbobo safa banda ni ko sport ya dinga safa banda soho ifono gon tarawih no gon waragana kulliyan to boraydin dumo ni banu se mantin ganan bani stene sport zena kan dumo ni te boriyan salana ni ko nge sport te boriyan stad ni ko nge sport te wa khasatan dotti jejere kan kadina moto sambu ga koy inge esporo non gora noni ni koy ga bam dotti jenno kan go kurara igibe da dotti tare ya mono ifoni gane jare alfaga yanno alaramma isin kurara ga bankare kenen daga fatta ko sport kadi minge mote sambu nge porpore kalim ko stade walnungu fo nodi ni nge bankare daga sola to bore din da me hawa kaga to kul wodin aka monki sai sen gate ai boro da tarawihu da haikan da me hawa goye solai ina wodin ka ni wandi rawora kokari watikan ni hawur irka ga salan me farmai gono haure gono me haura wani wani go iman tafo atkan bar hauru barga tunga dira makoy alal aqal ba niman geiti rawra mtemin to waranza amte marje min to waranza wodira mti don no kanna esport bankare ubanta dan dama chino go kaydne chino bor masa hasara bor maska tarawih ay tafsir ay banano borgane bor koy ne ga hanna koy ne bo borma ni lokaco sokondai o kirga baga ne dai gati borma sa hanna ganwa ni makanni man ne sporoti sport manti sport be no igogin hanewo dira udai min to waran zakine min dira mabainan kan ni ga te 15 minute hanni koy me ga te 15 minute hanni ka yadi mono borai masinge haurai bi mana kokorandi galala gumu wone wodu modase anganan sabara banga tarawihu da hauru am fatta min ga rawte adla am ka ganyu mai watidin am ko ngi kanen wote inni bora haura tarawihu banda boryan iga hauru tarawihu jine nan kan lokaci gono wodin no ga bisa wodin mun mo ga ticimo na me feri ni koy jingar nika hala ni koy be mana tarawihu jingarote akaga ne hauru tarawihu jingaro akaten se sport kaina akaten se mouvement din banda nim fatta min diraw kainate nim yegaka wone wo agwa hay kan ganan ngware kan ni go ngwa ima sokon ima bare mita alhali kan isin dorandi isi ni dorandi iga sabadi si yadinga alal aqal bani mandira bani mantin sport ni mandira min tuwaran boriyan ibin dai bun boga hay alhamdulillah boraga hinga dira windora koyka dani nga montro guna min tuwaran zakine am gorga fulanzam min tuwai ko min tuwai cindugu da fulanzam gaban am koyga
nyumai isiba zani toga ne sporo te gaban nuzuru dirawaite wan nuzuru gaba da nin fullu shar'a goro kan ni sunga makogu wati den mu ko ga harsai ni gar ko subhanahu wa ta'ala amir fahamandi nenir ke irgora wara nan kira hatta ko ma afirse nan kirce kan sabar ko ma da irse ruwan ni sijera wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh